Yes, twizere ko mumerewe neza, twizere ko mwiriwe neza, twizere ko ubuzima bukomeje kumera neza. Ni saa 12 zirenzeho iminota mikeya kuri wa gatatu tariki 29 Mutarama muri uyu mwaka 2025. Ninjiye muri studio rero za Ibendera TV. Nizere ko rwose aho muherereye hose mumeze neza, nizere ko ubuzima buri kugenda neza, nizere ko birumvikana abagiye mu kazi, akazi kagenze neza, hanyuma kandi namwe murimo gutaha rwose mukaba murimo kugenda amahoro mu nzira mugenda mumera neza. Ikirere kugeza ubu ngubu rwose kimeze neza, ubwo rero twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Nanjye rero ninje muri studio kugira ngo tugende turebera hamwe makuru atandukanye abarimo kugenda avugwa hirya no hino. Turagaruka ku bintu bitandukanye rwose biba birimo kugenda bivugwa. Uyu mureba rwose turababwira ko rwose umucanshuro yamaze kugenda ahabwa agasopo, niba ariko nabivuga rwose umucanshuro agenda ahabwa agasopo. Ni ibintu rero byabaye kuri uyu munsi ubwo abacanshuro hariya bagendaga abambuka Igoma, bava Igoma berekeza mu Rwanda. Uyu rero umaze kubona akaba yamaze kugenda ahabwa agasopo na M23 mbere yo kuza Rubavu ngo yerekezwe mu gihugu cy'amavuko. Turabirebera hamwe, birumvikana ni ibintu byinshi tuba dufite kubagezaho. Turaza kandi no kugaruka kuri ambasade cyangwa se inzu za ambasade zigera kuri 6 zose hariya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zamaze kugenda rwose zigabizwa n'abigaragambya hanyuma zikagenda zitwikwa. Turaza kandi no kugaruka mu birebana na generali mushya wamaze kugenda ahabwa inshingano zo gusimbura nyakwigendera generali majoro Cirimwami witabye Imana, akaba yitwa generali Evariste Isomo Kakure. Niwe rero wamaze kugenda ahabwa inshingano zo kuba guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tubirebera hamwe, tureba amwe mu mateka ye yaba ari muntu ki, hanyuma kandi turaza no kugenda tubabwira ibitandukanye. Turababwira ko leta y'u Rwanda yamaze kugenda igira icyo ivuga ku myitwarire y'amahanga ku mutekano ukomeje kugenda utaba mwiza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi turaza kubabwira ko leta y'u Rwanda yirahiye ikavuga yuko idateze kuba yakuraho ingamba z'ubwirinzi yafashe ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu gikomeje kugenda kirasa ku Rwanda kandi kikica abaturage. Turabirebera hamwe, hanyuma turaza kureba n'impamvu igihugu cy'Ubugande cyamaze kugenda gihagarika ingendo zerekeza Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagenda rero tubatembereza tubagezaho makuru atandukanye y'uburyo bwose arimo kugenda avugwa. Birumvikana mwebwe icyo musabwa no kudukurikira, hanyuma ubundi mugakora subscribe ku Ibendera TV, mugakora like kuri iyi video, hanyuma kandi mwibuke no gukora kuri iyo nzogera
ubundi amakuru yose tuzajya tunyuza hano agiye abageraho mutiriwe mujya kugorwa abinyuze muri notification, ubundi mugahita mubona amakuru uko dukora inkuru muhita amugenda amuzibona. Hanyuma birumvikana turaza no kugenda tunyura muri amwe mu makuru tugenda tureba ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wifashe kugeza ubu ngubu, bakaba rwose bamaze kugenda binjira mu birindiro neza kugeza aho tuvuganira ubu, bakaba rwose barimo no gucunga umutekano, bakomeje kugenda abinjira mu birindiro by'uburinzi bw'umupaka wa Grande Barriere. Abaturage rwose bakomeje kugenda babona ingabo z'umutwe wa M23 zigenda zirinze umutekano hariya. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukamo muri aya masaha twinjiye muri studio za Ibendera TV. Twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza, twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muherereye hose. Rwose twizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza, birumvikana aho muherereye hose mukomeze kugenda amukurikira Ibendera TV. Natwe turahabaye kugira ngo tubagezeho inkuru ziba ziri kugenda zicaracara hirya no hino muri aka kanya ano muri aya amasaha. Twana Kreti Ntirushwa, hanyuma rero ikaze kuri mwese. Turaza kandi no kubabwira ibyo Papa Francis yamaze kugenda avuga cyangwa se ubutumwa amaze kugenda ayoherereza umutwe wa M23. Byose turabirebera hamwe, hanyuma rero muduhe ibitekerezo byanyu, hanyuma kandi mushobora no kugenda amuduhamagara kuri nimero ya telefone zitandukanye nk'uko mugenda muzireba aho hasi muri description. Hanyuma kandi ibindi byo tugakomeza tugenda atubagezaho amakuru. Twana Kreti Ntirushwa ni ku Ibendera TV. Ikaze kuri mwese mu bice umuherereyemo, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bikikije u Rwanda, abari ino hirya kure yaba muri Afurika no mu migabane yose, mwese tubahaye ikaze ku Ibendera TV. Mukomeze kugenda amugubwa neza. Hanyuma rero reka mu kanya gatoya anze rwose dutangire tubagezaho amakuru kuko yo arahari ku bwinshi. Ikaze rero kuri mwese. Yes, munyemerere rero dutangire muri ubu buryo, kugira ngo rwose mu nkundire dutangire tubereka aka video, ubundi inze tukarebeho tukinjiremo ku buryo burambuye. Ils vous ont récité, vous touchez 8 000 $ par mois. Vous mangez, mais un militaire congolais de FARDC touche moins de 100 $. Vous mangez 8 000 par mois. C'est gratuit. Tu as fait l'armée comme ça. Vous partez de l'armée vous-même. Vous travaillez contre quel agent? Ça fait l'institution militaire. Ça fait l'institution militaire donc ici. Donc tu es instructeur, mais ouais, tu as fait l'armée toi. Instruction. Dans les étrangers, dans quel pays? En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France, c'est pas contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Allez. Croisez les jambes. Mets dans la tête. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec nous. Nous voulons vraiment que Togo soit un pays digne. Il ne faut pas avec des aventures ici. N'amenez pas les aventures ici au Congo.
Tu as compris? Tu as compris? Donc, il ne faut jamais encore venir sur des avancées. On ne sait pas pour notre avenir. On extermine une catégorie de la population. On mange même l'air chez l'humain. Donc, il ne faut pas blaguer. Ça va? Allez, mets-toi debout. uyu rero akaba ari umuvugizi w'umutwe wa M23 Wiri Liyetona Koloneli Wiringoma agenda abwira uyu mucanshuro amubwira ati wowe wakoze igisirikare ihehe, agenda amubwira ati rwose kuruwaza amaguru, agenda amubwira ati izamura amaboko, agenda amubwira ati mwebwe mwaje guhembwa amafaranga menshi mu gihugu cyacu, nyamara twebwe turagenda adutaka amahoro mutigeze muduha. Agenda avuga ati ntimukazane imikino, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikeneye kwiyubaka, gikeneye kubakwa. Nyuma rero ngibyo ibyo yagendaga amubwira. Uyu akaba ari umucanshuro rero wahawe icyo nakwita ko ari gasopo, wahawe icyo nakwita ko ari romarike, wahabuwe cyangwa se wahahamuwe mbere yo kuva hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yahawe icyo nakwita ko ari amabwiriza, arahaburwa bya bindi bavuga ngo ni abacanshuro, bya bindi bavuga ngo ni abazungu. Uyu mugabo yahahamuwe rwose, aramanurwa, ashyirwa hasi ku butaka rwose, agenda ahabwa amabwiriza. Liyetona Koloneli Wiringoma agenda rwose amuha gasopo, agenda amubwira ati dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi batari sawa. Agenda amubwira rwose ati we wa mucanshuro we ugomba kugenda witonda. Uyu muvugizi w'umutwe wa M23 rero mu rwego rwa gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma akaba rwose yegereye uyu mucanshuro, aramuhabya, aramuhabura ku rwego rwose, aho yamugaragarije ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gikize, ariko bikaba bibabaje kuba umusirikare w'iki gihugu ahembwa amafaranga atageze no ku madolari 100, mu gihe aba bacanshuro b'abazungu Perezida Tshisekedi yabahaye akazi bagenda bahembwa amadolari 8,000. Ni ingingo yagarutsweho n'abantu batari bakeya kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu kiganiro kigufi yagiranye n'uwayoboraga abacanshuro abanyaburayi bamaze iminsi bahangana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Liyetona Koloneli Wiringoma rero mbere yo kuba aba bacanshuro berekeza ku mupaka wa Grande Barriere ngo berekezwe mu Rwanda, ubundi bagende bahabwa uburyo bwo kwerekeza mu bihugu byabo, akaba Liyetona Koloneli Wiringoma yabanje kugenda rwose abaha amabwiriza. Kuri uyu wa gatatu nibwo aba bacanshuro bagera kuri 280 bamaze kugenda rwose berekezwa ku kibuga cy'indege i Kanombe, bakaba biganjemo abakomoka muri Romania, boherejwe iwabo banyuze mu Rwanda nyuma yo kwambukira mu karere ka Rubavu bava i Goma, aho batsindiwe urugamba abari barimo kugenda bahanganamo n'umutwe wa M23. Kugeza ubu M23 yo rwose ikaba yicaye ituje hariya rwose mu mujyi wa Rubavu, nyuma yo kuwufata igafata ikibuga cy'indege, igafata radio, ibintu byose ikaba kugeza ubu ngubu uyu mutwe wa M23 urimo kugenda
ubikontorora mbere yo gushyikirizwa uruhande rw'u Rwanda. Liyetona Koloneli Wiringoma yagaragaye aganira n'umwe mu babayoboraga. Uyu rero mucanshuro akaba ari we wayoboraga aba bacanshuro bose. Akaba rero uyu Liyetona Koloneli Wiringoma yumvikanye mu mvugo wabonaga ko yarakaye rwose agenda ahabya uyu mucanshuro. Liyetona Koloneli Wiringoma yabwiye uyu mucanshuro ko M23 irwanira ahazaza h'abana b'Abanyekongo. Aha akaba yagize ati turwanirira ahazaza h'abana bacu, dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi batari sewa. Buri kwezi muhembwa amadolari 8,000 ariko umusirikare wa Kongo abona munsi y'amadolari 100. Ntimukadukinishe rero, turashaka ko Kongo iba igihugu gifite agaciro. Ntimukazane imikino yanyu hano, ntimuzigere mwongera kuzana imikino yanyu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akagenda agira ati mwumvishe cyangwa ntago mwumvishe. Agenda avuga ati ntimuzongere kugarura iyo mikino yanyu hano, turwanira ahazaza ahacu. Nyuma yo kubona ko uyu mucanshuro atari kumva neza ibyo Liyetona Koloneli Wiringoma amubwira, yamutegetse kwicara hasi, asobekeranya amaguru, amaboko ayashyira ku mutwe. Undi nawe ahita abikora yihuse, ariko nyuma y'akanya gato Wiringoma yongera kumuhagurutsa. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma, benshi mu basirikare ba leta bari muri uyu mujyi bamanitse amaboko, abandi bahungira mu Rwanda. Aba bacanshuro rero bo bakaba barishyikirije MONUSCO ibambura intwaro, akaba ariko ariho byaturutse rero aba bacanshuro berekezwa mu Rwanda kugira ngo bagende bambuka aberekeza mu bihugu byabo. Bikaba biteganyijwe ko aba bacanshuro rero barimo kugenda berekezwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe kugira ngo bafate indege zibasubiza iwabo mu bihugu baturutsemo. Ngibyo rero, hanyuma mu kanya gatoya andaje twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko hamaze gushyirwaho guverineri mushya. Hanyuma mu kanya ndaza tunababwira ubutumwa papa yageneye umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu mwebwe mukore subscribe ku Ibendera TV, hanyuma mukore na like, mutwereke ko muhari, ubundi dukomeze kugenda tuganira. Yes, inshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, twizere ko aho muri mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Hirya no hino mu bice bitandukanye muri aya masaha kavura karimo kugenda kajojoba, ariko twizere ko mwebwe aho muri rwose mukomeje kugenda amugubwa neza.
reka rero tugaruke ku birebana n'umuyobozi mushya wa Kivu y'Amajyaruguru wamaze kugenda ashyirwaho, hanyuma kandi nimujye kure, nabwiye ko rwose mu kanya ndaza tubabwira ibyo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yamaze kugenda ahamo ubutumwa. Umutwe wa M23 ni Papa Francis, akaba hari ubutumwa yamaze kugenda agenera umutwe wa M23, ndaza mu kanya gatoya nabwo rwose tugenda tububagezaho. Hanyuma rero Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahawe guverineri mushya ugomba gusimbura Major General Chirimwami wamaze kugenda yitaba Imana. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagize Major General Evariste Somo Kakure guverineri mushya wa Kivu y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, asimbuye Major General Peter Chirimwami uherutse kwicwa n'abarwanyi ba M23. Ishyirwaho rya Major General Kakure ryabanjirijwe n'iteka rya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rimuzamura mu ntera ava ku ipeti rya Brigadier General agirwa Major General, yatangajwe ku mugoroba wo kuri wa 28 Mutarama muri uyu mwaka 2025. Ishyirwaho rya guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru numwe mu myanzuro yavuye mu nama hagati y'inzego zitandukanye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri kuyoborwa na Perezida Tshisekedi kuva intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu yahindura isura mu cyumweru gishize. Mbere yo kugirwa guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru, Major General Evariste yarasanzwe mu gisirikare cya Congo FARDC, aho kuva mu mwaka w'2023 yari komanda wa brigade ya 31 izwi nka 31 Rapid Reaction Brigade ibarizwa mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi brigade yashinzwe biciye mu bufatanye bw'igisirikare cya Kongo n'Ububirigi, ndetse abasesenguzi bakaba bemeza ko ariyo ya mbere ikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga mu gisirikare cya Kongo FARDC. Niyo kandi yoherejwe mu mujyi wa Beni guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wagiye wibasira uwo mujyi mu myaka itandukanye. Major General Evariste ahawe kuyobora Kivu y'Amajyaruguru mu gihe hakibazwa uburyo azabasha kugera mu mujyi wa Goma ngo atangire izo nshingano, kandi waramaze gufatwa n'umutwe wa M23. Major General Evariste Somo Kakure rero kugeza ubu ngubu nubwo yamaze guhabwa izi nshingano, hakaba hakiri ibikomeje kugenda abyibazwa by'uburyo azagera muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, munyemerere mbere yo kugira ngo twinjire mu butumwa Papa Francis yageneye umutwe wa M23, munyemerere tubanze tugaruke kubirebana na ambasade 6 zamaze kugenda zitwikwa mu myigaragambyo yabereye hariya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo ikomeye, imyigaragambyo imeze nabi cyane. Mbizeze ko mu kanya rwose turi bagezeho ubutumwa Papa Francis cyangwa se Papa Francisco, bitewe nuko wowe ubivuga, amaze kugenera umutwe wa M23. N'ubutumwa rwose bwihutirwa bakunzi bacu ku Ibendera TV mutagomba gucikanwa. Reka gatoya rwose nze turebe umubare wa ambasade zamaze kugenda zigarurirwa n'ibibazo birimo kwigaragambya, hanyuma mu kanya nze tunakomereza ehehe mu butumwa Papa Francis yamaze kugenera umutwe wa M23.
ngenda mbibutsa ko rwose muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV. Ngenda nizera ko namwe aho muri mukomeje kugenda amugubwa neza. Ngenda ambifuriza kugira umugoroba mwiza. Abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda mukomeze kugira ibihe byiza. Abari mu bihugu bya Afrika mugire umugoroba mwiza. Nyuma n'abadukurikira bari ku yindi migabane mwese mugire ijoro ryiza. Ubwo kandi mba nibuka babashuti bacu bari muri za Ngororero, abashuti bacu bari muri za Musanze, abari Rubavu, abari Karongi, abari mu Bugesera, abari muri Kigali, abari iza Huye, abari rwose mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda muri Kayonza na za Nyagatare, bari muri Rurindo. Bashuti bacu rwose mudukurikira muherereye muri ibyo bice, murabizi ko rwose tutagomba kubarenza ingohi. Hanyuma rero tugenda tubifuriza kugira umugoroba mwiza aho muherereye mwese. Hanyuma rero ibibazo by'umutekano muke muri Goma bikaba byabaye intandaro cyangwa se inzira y'umujinya waganishije Kinshasa, aho rwose abantu bagize umujinya w'umuranduranzuzi. Hanyuma kandi bakaba byarangiye bagiye i Kinshasa bakirara kuri za ambasade zitandukanye z'ibihugu bitandukanye, bakagenda abahatwika. Imyigaragambyo yabereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba rwose yakomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse ikaba yagabwe mu bice bitandukanye kuri uyu wa gatatu hariya mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitangazamakuru bitandukanye nka Radio Kapi bavuga ko Kinshasa yagize umunsi udasanzwe kandi mubi waranzwe n'impagarara n'imyivumbagatanyo n'ingorane n'ibibazo n'imyigaragambyo bikomeye kuri uyu wa kabiri ndetse no kuri uyu wa gatatu mu murwa mukuru wa Kinshasa cyase mu mujyi wa Kinshasa. Ibi rero bikaba byo rwose byazamuye uburakari bukomeye, aho abaturage biraye kuri za ambasade zigera kuri 6 zose bakagenda abazoherezaho umuriro. Izo ambasade rero zibasiwe kugeza ubu ngubu harimo inzu yakorerwagamo na ambasade y'u Rwanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba ambasade y'Ubugande, hakaba ambasade ya Kenya, hakaba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba ambasade y'Ubufaransa. Izo rero zikaba rwose ziri muri ambasade zagiye zibasirwa bikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu myigaragambyo ikomeye cyane irimo umuriro mwinshi cyane rwose yagiye yibasira izi ambasade, bikageraho rwose abantu bari bafite umujinya w'umurakare rwose bagiye bazitwika cyangwa se bazigabaho umuriro. Akaba rero ari ibintu rwose bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hanyuma rero munyemerere kandi mbabwire ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Francis yamaze kugenda agenera ubutumwa umutwe wa M23, aho agenda abahamagarira kurambika intwaro hasi ubundi bakajya mu biganiro by'amahoro. Kuri uyu wa kabiri tariki 28 Mutarama muri uyu mwaka 2025, Papa Francisco yagaragaje impungenge afite ku kibazo cy'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba mu butumwa yatangaje binyuze kuri televiziyo Katolike, uyu umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yasabye impande zose zigize uruhare mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhosha cyangwa se guhagarika imirwano no gufasha abaturage b'abasivile ba Goma kubona amahoro.
ndetse n'abaturage bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona amahoro ubundi bakerekeza mu biganiro. Papa Francis avuga ko akomeje gusengera amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho agira ati ndagerageza kubera ko mpangayikishijwe n'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagaragaza kandi ndasaba impande zose kwiyemeza ko imirwano yahagarara, hanyuma mukajya mu biganiro abaturage b'abasivile bo mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabona amahoro bakongera bagatekana. Yasabye kandi ko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryahagarikwa kubera inyungu za abaturage. Agira ati nkomeje gusengera amahoro n'umutekano kandi ndatumira cyangwa se ndahamagarira abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'umuryango mpuzamahanga kwiyemeza gushakira hamwe amahoro mu bibazo n'intambara ziri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agenda avuga ati ndabasengera cyane rwose kandi ndabahamagarira ko rwose hakwiriye kubaho ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu z'iki, ku nyungu z'umuturage cyangwa se ku nyungu za rubanda. Ngibyo rero ibijyanye n'ubutumwa bwa Papa Francis, mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, agenda avuga ati rwose munyemerere mujye mu biganiro abaturage babone amahoro. Mu kanya gato ndaje mbagezeho n'ubutumwa bw'umuyobozi w'umujyi wa Kinshasa bumaze kujya hagaragara muri aka kanya. Mbabwire ko mu kanya turi bugaruke ku birebana na leta y'u Rwanda ibyo yamaze kugenda itangaza ku bijyanye n'intambara ikomeje kugenda ibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bigateza n'umutekano muke mu karere ka Rubavu. Hanyuma kandi ndababwira icyo u Rwanda rwasubijwe rusabwe kuvanaho ubwirinzi rwafatiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbere yo kugenda rero twinjira cyangwa se tugaruka kuri izi nkuru, tubabwire ko kugeza ubu ngubu rwose umutwe wa M23 wo rwose umaze kugenda umera neza. Kugeza ubu umutwe wa M23 umaze kugenda umera neza kubera ko ngira ngo abaturage uyu munsi baherereye hariya ku mupaka cyangwa se kuri la Corniche cyangwa se kuri Grande Barriere mu karere ka Rubavu bakomeje kugenda babona ingabo z'umutwe wa M23 barinze umupaka mu myenda yabo rwose, mu mbunda zabo rwose, ubona ko nta kibazo bifitiye. Bagenda abanyuzamo bakagenda abanapepera abaturage, ubona ko rwose hariya ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Grande Barriere rwose, ubona ko aba basirikare bahagaze bwuma kandi ibemye mu myenda yabo no mu ntwaro zabo. Guverineri wa Kivu cyangwa se guverineri wa Kinshasa witwa Daniel Bumba amaze none ahangaha gusohora ibwirizwa ryihutirwa, agenda abwira abaturage ati ndababujije kongera kugira imyigaragambyo mugaba, haba mu gusahura cyangwa se mu kugenda amutwika. Twabibonye mu kanya ko abaturage bari bakomeje kugenda rwose bigabiza inzu zikorerwamo na za ambasade zitandukanye bagenda abazitwika. Nyuma rero guverineri wa Kinshasa akaba amaze gusohora ibwirizwa ryihutirwa rivuga ko nta muntu wemerewe kongera kwigaragambya mu mujyi wa Kinshasa. Afashe iki cyemezo nyuma y'amasaha make umuryango utegamiye umuryango mpuzamahanga winubiye ibikorwa birimo kugenda abyigabiza
inzu zikorerwamo na ambasade zimwe na zimwe zakoreraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iy'Ubufaransa, iya Kenya, iy'Ubugande, iya Afurika y'Epfo ndetse n'iy'u Rwanda. Ndetse ubu tubabwira ambasade izi zose zikaba rwose zagiye zigabwaho ibitero bikomeye cyane, aho zanagiye zitwikwa n'umuriro wa bamwe mu baturage bari bafite uburakari. Umuyobozi w'intara ya Kinshasa rero avuga ko bifuza kubungabunga umutekano rusange, hakirindwa icyakwirakwiza ibikorwa bibi by'urugomo nk'ibi ngibi. Akaba rero yabihanangirije ko wongera guhirahira akora ibikorwa byo kwigaragambya agomba kuza kugenda abona ibihano bikomeye cyane. Uyu rero akaba ari guverineri wa Kinshasa witwa Daniel Bumba, maze kugenda asohora ibwirizwa ryihutirwa agenda yihaniza umuturage waza akongera guhirahira, agenda azana ibintu by'imyigaragambyo, kubera ko rwose abaturage bari barimo kugenda bagaragaza uburakari bukomeye burimo no gutwika ndetse no gusahura. Hanyuma rero twerekeze no mu yindi nkuru tubafitiye hano. Rwose umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda akaba amaze kugira ibyo atangaza mu kanya gato yagashize. Reka nze nabyo tubibagezeho, mbibutsa ko turi live ku Ibendera TV, mbibutsa ko ari ikaze kuri mwese aho muherereye, mbibutsa ko ibitekerezo byanyu tubyakira na yombi, mbibutsa kandi gukora subscribe ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, turi kumwe hano muri studio za Ibendera TV mu makuru atandukanye kandi anyuranye, agenda anyura mu bice byose tuba tugenda atwebwe tubagezaho. Tubabwira ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 rwose uhagaze uwemye hariya mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice uyu mutwe wakomeje kugenda wigarurira. Kugeza ubu rwose bakaba bemye, barimo kugenda bashyira ibintu ku murongo, barimo kugenda umutekano ugaruka hariya muri Goma, ndetse rwose ibintu bikomeza kugenda bijya mu buryo. Umutwe wa M23 kandi ukaba ukomeje kugenda wishimirwa n'abaturage hariya mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko rwose bahafashe abantu batuye muri uriya mujyi bakongera kubona amahoro, bakongera kubona umutekano, ndetse abaturage muri uyu mujyi rwose barimo kugenda abanyuzamo bakabyina intsinzi, abandi rwose bakagaragaza ibyishimo na kanyamuneza, bagenda bakirana ubwuzu umutwe wa M23, bagenda rwose bawugaragariza ko bawishimiye. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukaba uvuga yuko nubwo wamaze kwishimira ko wamaze kugenda ufata uyu mujyi wa Goma, ndetse ukaba wishimiye ko rwose abatuye muri Goma abongeye kugenda ababona amahoro kano, ariko umutwe wa M23 uvuga ko gahunda yabo ari ugukomeza no kugera Kinshasa, bagakuraho ubuyobozi rwose bavuga ko ari ubuyobozi bubi budakorera abaturage. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ngayo amakuru arimo kuvugwa mu mutwe wa M23 kugeza ubu ngubu muri gahunda yo gushyira no gusubiza ibintu ku murongo. Mu gitondo cy'uyu munsi umutwe wa M23 ukaba wagiye ufasha abakozi ba banki y'isi bari gukorera hariya i Goma, intambara ikahabasanga. Umutwe wa M23 ukaba wabafashije kuba bagera mu Rwanda, bakaba basubira mu bihugu byabo baciye ku mupaka munini wa La Corniche cyangwa se Grande Barriere hariya mu karere ka Rubavu berekeza mu Rwanda. Hanyuma ubwo kandi umutwe wa M23 ukaba wagiye ufasha n'abandi baturage bo mu Rwanda abari bagiye babura uko bataha, bazitiwe n'intambara yaberaga hariya mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nyuma kandi uyu mutwe wa M23 ukaba mu kanya gashize umaze kugenda ufasha n'aba bacanshuro b'abazungu bari bafatiwe cyangwa se bari batsindiwe urugamba hariya muri Goma, urugamba bahanganagamo nk'abacanshuro bagenda bahangana n'umutwe wa M23. Aba bacanshuro bakaba rwose barishyurwaga amafaranga y'akayabo, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabishyuraga akayabo ka amadolari 8,000 mu gihe umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we rwose ngo atanarenza n'amadolari 100. Ibintu rwose bigaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ku rundi ruhande ukanibaza rwose ukuntu aba bantu bahabwaga ibifaranga bingana gutya, ariko ku rundi ruhande bakarenga agatsindwa iyi ntambara. Abantu bakaba bakomeje kugenda nabyo babyibazaho rwose ukuntu bahabwa ibifaranga bingana gutya ariko urugamba rukagenda rubatsinda. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu tuvugana umutwe wa M23 rwose ukaba ukomeje kugenda ushyira ibintu byose mu buryo nyuma yo kwigarurira uyu mujyi, ugenda uhumuriza abaturage, ugenda usubiza abaturage mu buzima busanzwe, ugenda ubacungira umutekano, ibintu bikomeza kugenda bimera neza. Ndetse birumvikana ko ubwo ngubwo n'abaturage bagiye bahunga rwose, ubashatse bahunguka kubera ko hariya mu mujyi wa Goma ubuzima burimo kugenda abuza rwose, umutekano urimo kugenda uza. Ngibyo rero ibyo tuba dukomeza kugenda tubagezaho. Hanyuma reka twerekeze mu butumwa bwa leta y'u Rwanda. Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yagarutse ku myitwarire igayitse y'amahanga ku mutekano ugenda uhungabana wa hariya i Rubavu biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda yagarutse ku bibazo bitandukanye bimaze iminsi bigarukwaho ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibyakurikiye ifatwa ry'umujyi wa Goma. Mu kiganiro umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije cyangwa se umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije maze kugenda atanga mu kanya gashize, yagaragaje ko kuri ubu mujyi wa Rubavu wagarutsemo umutekano nyuma y'amasasu menshi yawurashwemo avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza rwose avuga ko ahazaza h'u Rwanda ho harinzwe. Akomeza kandi avuga ko ahazaza h'ubuhahirane bw'uyu mujyi na Goma rwose bigomba gusubira mu buryo mu gihe cya vuba. Hanyuma kandi akomeza agenda anavuga ko abaturage bakwiye kugenda abatekana. Hanyuma rero ahangaha Mukurarinda yageze ati, ndagira ngo babanze bamenye ko Rubavu na Goma umuntu atakubwiye ngo hano hari umupaka ubundi ni umujyi umwe, ntabwo wamenya ngo aha ni Rubavu aha ni Goma. Wenda wareba ibirango by'imodoka ukabona ko byahindutse, cyangwa se ukabona abantu ururimi bari kuvuga rurahindutse, cyangwa se ukasanga abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bakakubwira ko wageze ku mupaka, ariko ubundi abaturage bo rwose ni nk'abavandimwe. Agenda avuga ati rero turanenga amahanga kuba akomeje kugenda yifata mu maboko mu bijyanye no kuba abakemura cyangwa se hakemurwa ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugenda vugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Mukurarinda agenda ahumuriza abaturage by'umwihariko abanyarwanda
ababwira ko rwose umutekano wabo umeze neza, ababwira ko umutekano urinzwe kandi ababwira ko nta kizawo uhungabanya. Agenda ababwira ati rwose mwebwe amahoro mugomba kuyagira nta kabuza, nta kibazo n'iki na kimwe mugomba kugira. Hanyuma rero mu kanya gatoya ndaje noneho mbabwire ibirebana n'uko u Rwanda rwamaze gutera utwatsi ibijyanye n'ubwirinzi rwashyiriyeho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba rero bateye utwatsi ibyo kuvanaho ubu ubwirinzi. Mu kanya gatoya ndaje rwose tubiba agezeho byose ku buryo burambuye. Yes, nkuko rero nari mbibabwiye, reka noneho dukomereze muri inkuru ivuga yuko u Rwanda rwateye utwatsi byo kuvanaho ubwirinzi rwafatiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda babwiwe ko basabwe ko bakuraho ubwirinzi. U Rwanda rwafatiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore icyo basubije. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ko mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe irimo FDLR zigifite umugambi wo kurasa ku butaka bw'u Rwanda zikica abaturage b'u Rwanda, u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma, ingabo za FARDC zatangiye kurasa mu Rwanda ibisasu byinshi biremereye n'amasasu y'imbunda zisanzwe. U Rwanda rwatangaje ko ayo masasu yahitanye abaturage barwo bagera ku 9 bari bari mu mujyi wa Rubavu, abandi barenga 30 bagakomereka. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Remu Kurarinda atangaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zarashe mu Rwanda ku bushake, ndetse abanyarwanda abarenga 681 bose baturiye umupaka uruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahunga. Kugeza bakaba barashyizwe mu nkambi ya Kijote iri mu karere ka Nyabihu. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano rero kuri uyu wa 28 Mutarama muri uyu mwaka kakaba kateranye igitaraganya hagamijwe kureba uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Ernest Rwamucyo yahawe ijambo, ndetse nyuma y'abandi bose bagiye bahabwa ijambo bakagenda abavuga mu Rufaransa, mu Rwongereza ndetse no mu ndimi zitandukanye. Hanyuma ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo nawe ahabwa ijambo, maze atangira avuga ko ingabo za FARDC zimaze gukubitwa inshuro na M23 igoma, zahise zitangira kurasa mu Rwanda zihitana ubuzima bw'abaturage, abandi benshi barakomereka. Agira ati ku wa 26 Mutarama muri uyu mwaka, ubwo byavugwaga ko M23 yafashe Goma, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zari ziri guhunga, zarashe ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwamaganye ibi bitero byagabwe mu mujyi wa Rubavu, byahitanye abantu 9, abasivile b'inzirakarengane abandi 35 barakomereka.
ibi bikorwa byo kurasa ku butaka cyangwa se ku bushake ni ibyaha by'intambara bidakwiye kwihanganirwa, ndetse ni igihamya ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zikwiye kugumaho kuko zashyiriweho kwirinda ibihungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibi. Ambasaderi Rwamucyo akaba yahamije ko ihuriro ry'abarwanya u Rwanda bari ku mupaka warwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ari ikibazo gikomeye mu rwego rw'umutekano, bitandukanye na guverinoma ya Kinshasa ititaye ku bibera muri kilometero 200 umupaka w'u Rwanda rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba uri mu ntera ya kilometero 200 kugera Kinshasa. Ambasaderi Rwamucyo agira ati ibitero nk'ibi kandi byagiye bigabwa mu bihe byashize, FARDC ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikica ubuzima bw'abaturage b'u Rwanda mu burengerazuba n'amajyaruguru. Ambasaderi Rwamucyo akaba rero yahamije ko guverinoma y'u Rwanda ihora iharanira amahoro kuko izi neza ibyago byo kuyabura. Agira ati u Rwanda ruhora rushaka amahoro kuko ari twe dufite byinshi twahomba. Ndashimangira ko u Rwanda ruzi inyungu iva mu kuba ufite amahoro, kubera ko twanyuze mu bihe bikomeye nta mahoro. Igihugu cyacu cyari kigiye kuba umuyonga, ariko twakoze ibishoboka ngo twubake amahoro, duharanire amahoro mu karere. Kuva ibyo bisasu rero byaraswa i Rubavu, ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ubwirinzi bwashyizwe ku mupaka bwahanuye ibisasu byinshi byaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zinizeza ko umutekano urinzwe kandi ziteguye guhangana n'umwanzi washaka gushoza intambara ku Rwanda. Ambasaderi Rwamucyo rero akaba rwose yarahiye arirahira ko u Rwanda rudateze kuvanaho ibijyanye n'ubwirinzi rwashyiriyeho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero rwose u Rwanda rwo rukaba rwavuze ko ubu bwirinzi bugomba kugumaho kugeza igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba yamaze kumva neza ko idakwiye kugira gute guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda mu buryo ari bwo bwose. Mu kanya gatoya ndaje dukomeze n'amakuru tubafitiye, ariko mbibutsa ko ibitekerezo byanyu mushobora kugenda mubiduha nabyo tukabyakira, ubundi tukagenda dukomeza gusangira aya makuru. Hanyuma kandi ndabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma kandi ubwo mukanagenda mukora like kuri iyi video, hanyuma ubundi tugakomeza kugenda dusangira amakuru anyuranye twe tuba twabateguriye, hanyuma kandi tugenda tubabwira uko hirya no hino ku isi ibintu biba bikomeje kugenda bimera. Mu kanya gato rero ndaje mbereke noneho aho twerekeza. Yes, hanyuma rero nkomeza kugenda ambashimira mwebwe mubana natwe rwose mu makuru anyuranye tuba tugenda atubagezaho umunota ku munota. Mbabwire yuko noneho ubungubu twerekeje mu gihugu cy'Ubugande. Nyuma yuko igihugu cy'Ubugande kiri mu bihugu bifite inzu zikorerwamo na ambasade kibasiwe cyangwa se iyi nzu yibasiwe i Kinshasa
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu mu ngamba Ubugande bwamaze gufata nuko kompanyi ya Airline yahagaritse ingendo z'indege zayo zerekeza Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twababwiye ko muri ambasade zibasiwe n'imyigaragambyo ndetse zigatwikwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo no kuba rwose ambasade y'Ubugande nayo yarigabijwe na abigaragambya bakayitwika. Sosiyete ya Uganda Airlines ikora ubwikorezi bwo mu kirere, no kuvuga Uganda Airlines, yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo byo umutekano muke vugwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi sosiyete itangaje ibi nyuma y'uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye ibikorwa byo kwibasira Uganda byaranzwe no gutwika ndetse no gusahura ambasade y'iki gihugu iherereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abigaragambya bashinja iki gihugu cyo mu majyaruguru cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abigaragambya rero bakaba rwose barigabije iyi nzu, bagasahura ibikorwa ibintu byose bakabisahura byari biri muri iyi nyubako ikorerwamo na ambasade ya Uganda muri iki gihugu, ndetse bakagenda atwika inyubako cyangwa se inzu ikorerwamo n'abakozi ba ambasade y'Ubuganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo Uganda Airlines yashyize hanze ku mugoroba watambutse yakomeje yagize iti guhagarika ingendo byabaye ngombwa bijyanye n'akaduruvayo gakomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'umurwa mukuru Kinshasa. Ingendo rero zikaba zihagaritswe kugeza ubwo ibintu bizasubirira mu buryo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwibasira ambasade ya Uganda iherereye Kinshasa no guhagarika izo ngendo byahuriranye nuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu birimo n'umujyi wa Goma. Birakomeza kandi ibintu bigenda birushaho gushyira igitutu kuri Perezida Tshisekedi, aho abaturage ba Kongo bakomeza kugenda bavuga yuko uyu perezida wabo adashoboye, ko ahubwo ari uwo kugenda anengeka mu bintu, ndetse bamwe bakaba batangiye kugenda bamwotsa igitutu bamusaba rwose kuba yakwegura, aho rwose abaturage bamaze kugenda abarakara bagenda abamugabaho umujinya w'umuranduranzuzi, bamubwira bati we rwose birakunaniye kuyobora iki gihugu. Uganda Airlines yajyaga Kinshasa gatatu mu cyumweru hagamijwe kunoza ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, cyane ko Uganda ari kimwe mu bihugu by'ingenzi ku butegetsi bwa Kinshasa ku bijyanye n'ubucuruzi. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byamaze kugenda bikomera nyuma y'uko izi ndege z'iyi kampani zafashaga ibijyanye n'ubuhahirane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 imibare yagaragaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'Ubugande, bwari bufite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare n'ibyo Uganda yohereza nk'ibikomoka ku buhinzi, kuri peteroli ndetse n'ibijyanye n'ubwikorezi yohereza
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarebera hafi ibijyanye na politike rero mu busesenguzi bwabo bakaba bavuga yuko rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igana mu mwijima kugeza rwose aho niba n'iyi kampani yamaze guhagarikira ingendo zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko rwose ibintu bikomeje kugenda abigana habi, ndetse akaba n'abadatinya kuvuga yuko igihugu cy'Ubugande gishobora gushiduka, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora gushiduka rwose kisanze mu bibazo by'ubukene no bukungu bugenda abugana ahabi kubera ibibazo bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero rwose mu mujyi wa Goma ho ibintu bikaba bikomeje kugenda byifata neza. Ubwo mba ndi kugenda ansubiza abaturage cyangwa se abadukurikira mu mbabarire rwose, harimo abantu nabonye bajya bavuga ngo kubwira umuntu ngo n'umuturage ngo ni igitutsi. Nyuma rero rwose mu mbabarire ntabwo ari abaturage ahubwo niki nabadukurikira, inshuti zacu zakadasohoka rwose mudukurikira turabakunda cyane. Kugeza ubu ngubu rero mu mujyi wa Goma rwose ibintu bikaba byifashe neza, umutekano ukaba ari wose. Umutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda ushyira ibintu mu buryo bwose rwose ugenda ugarura umutekano, abaturage bagenda bongera kugira ubuzima bwiza, abantu bakomeza bagenda basubira mu nzu cyangwa se mu ngo zabo, ubuzima bwongera bugenda bugaruka, bwongera bugenda bugaruka rwose. Badukurikiye ndi kubibona ko rwose murimo kugenda muduha ibitekerezo bitandukanye, harimo abarimo kugenda rwose muduha ibitekerezo munyuze kuri WhatsApp, harimo rwose n'abarimo kugenda muduha ibitekerezo munyuze kuri nimero ya telefone isanzwe. Kugira ngo winjiye hariya muri description cyangwa se mu mwanya wa comment twahariye wo gutanga ibitekerezo, ugenda usanga yo nimero ushobora kuduha aho igitekerezo, nimero ya telefone rwose irimo. Hanyuma rero tugende rwose tubabwira ko ibintu hariya mu mujyi wa Goma bikomeje kugenda biba ubutamu cyangwa se bikomeje kugenda biba byiza cyane, nyuma yaho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma ukaba rwose umutekano ari wose, ibintu biri kugenda bisubira mu buryo, ubuzima burimo kugenda bumera neza cyane. Inshuti bakunzi bacu rero tubabwire yuko tubashimira cyane, tubabwire ko rwose mukomeza kugenda amudushimisha, mugenda amutunyura. Reka gatoya anze rwose tugende tugaruka mu bitekerezo byanyu, rwose ibitekerezo byanyu mukomeza kugenda mutwoherereza turabibona rwose. Kanya ndaje tugende tugaruka mu bitekerezo byanyu, ariko tugenda tuna abakurikiranira cyangwa se tugenda tubagezaho n'amakuru atandukanye. Makuru yo atandukanye rwose arahari tuba tugenda atubagezaho. Nyuma rero ntimujye kure rwose, ntimujye kure rwose, ntimujye kure rwose, ubundi nze mu kanya tugenda tugaruka mu bitekerezo byanyu mukomeza kugenda muduha, tugenda tubasuhuza aho muherereye hose, abari mu karere ka Rubavu, abari mu karere ka Musanze, abari mu karere ka Karongi, abari mu karere ka Bugesera, abari mu karere ka Muhanga, abari mu karere ka Kayonza, abari mu turere dutandukanye, mwese rwose mugenda mudukurikira, tugenda atubashimira uburyo mubana natwe. Hanyuma rero ni muzamure ibiganza mbabone, mukore subscribe mbabone, mukore like mbabone, mwegaragaze ubundi rwose hano
ku Ibendera TV ho ibintu ni fresh cyane, namwe mwigaragaze kandi mugende munatwandikira mutubwira aho muherereye. Ubundi gatoya mu kanya ndaje rwose tugende tunyuza amaso mu bitekerezo byanyu murimo kugenda amwohereza, dore birimo kugenda rwose biza rwose byisukiranya, ndimo kugenda mbibona. Mukomeze mubyohereze, ngewe ndahabaye kugenda rwose ngenda mbyakira na yombi, hanyuma kandi nkomeze kugenda mbashimira inshuti bakunzi bacu. Hanyuma ngenda mbabwira ko rwose kugeza ubu ngubu tuvugana muri aya masaha, kuri uyu munota tuvugana rwose, mbabwire yuko kugeza ubu umutekano i Goma ukomeje kugenda umera neza cyane rwose, aho umutwe wa M23 wamaze kugenda utangira gushyira ibintu mu buryo, ndetse kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukaba uhamagarira abahunze kugenda abatahuka rwose bakagaruka mu gihugu, kubera ko rwose M23 irimo kugenda ibiziza umutekano. Hanyuma rero ubu tuvugana rwose abaturage bo muri Goma hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo rwose barimo kugenda babyina insinzi nyuma yuko umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi, bakaba batangiye kugenda bagira gute, bagenda abahabwa umutekano, bagenda abarindirwa umutekano. Nibyo rero mbabwira rwose ko inkuru zo tuba tuzifite, kandi inkuru isohoka aduhita atuyibaha. Reka nze noneho mbabwire ko muri aya masaha tuvugana rwose abanyekongo bari bahungiye mu Rwanda, abanyekongo batandukanye rwose ngenda mbabwira ko kugeza ubu ngubu rwose abantu bahunze bashobora kugenda batahuka, aho umutwe wa M23 ugenda uvuga yuko kugeza ubu ngubu rwose ariya mu mujyi wa Goma umutekano ari wose. Umutwe wa M23 ugenda ubwira abantu ko kugeza ubu ngubu ibintu ari amahoro, ugenda uhamagarira abahunze ko bashobora kugenda bahunguka abakongera bakagaruka i Goma, kubera ko rwose ibintu ari amahoro. Ibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa, umutwe wa M23 ukaba rwose urimo kugenda ushyira ibintu ku murongo, buri kimwe cyose kigenda agishyirwa ku murongo rwose. Ibintu byose ibintu byose bigenda bishyirwa ku murongo, ibintu byose bigenda abishyirwa ku murongo, ibintu bigenda abishyirwa ku murongo rwose, ibintu bigenda bimera neza. Umutwe wa M23 rwose ukaba ukomeza kugenda uhamagarira abanyekongo bo mu mujyi wa Goma abahungiye mu bice bitandukanye ko rwose bashobora guhunguka, kubera ko mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu umutekano ari wose. Hanyuma rero ibyo nibyo tubabwira kandi tubagezaho bimaze kugenda bisohoka mu mutwe wa M23 rwose bigenda bijya ahagaragara muri aka kanya.
aho umutwe wa M23 uhamagarira cyangwa se urimo kugenda ubwira abari batuye mu mujyi wa Goma abamaze kugenda abahunga ugenda babwira ko rwose umutekano wamaze kugenda ugaruka ugenda ubahumuriza ubabwira ko rwose ababishaka bashobora kugira gute bashobora kuba abagaruka mu gihugu cyabo. Hanyuma rero reka tunyure mu butumwa twoherereje muciye hano kuri channel yacu ya Ibendera TV ubwa abanyuze kuri telefone bwo twabonye namwe tugenda tubashimira. Hanyuma n'abagiye banyura kuri WhatsApp namwe ubutumwa bwanyu twabubonye ubutumwa bwanyu twabonye. Hanyuma rero hano rwose ndimo ngenda mbona ubutumwa bwanyu. Eric Manishimwe agira ati mukomeze mutugezeho ayo makuru, ibyo ni inshingano zacu twarabyiyemeje. Hanyuma ndayishimiye Marite avuga ati turabakunda, natwe turabakunda nshuti bavandimwe bacu, bavandimwe dukunda. Ndayishimiye rwose nawe turagukunda. Hakizimana Eric agira ati turabakurikiye nukuri kw'Imana turabashimira cyane. Ndayishimiye Marite rwose turabakunda cyane. Hanyuma Uwayo Chantal ugira ati kwicara hasi si byadanje kuko n'abapolisi bacu cyangwa abasirikare iyo bagufashe bagukuramo inkweto ukicara hasi cyane rwose. Chantal rwose tugenda tugushimira. Hanyuma namwe inshuti bakunzi bacu tugenda tubashimira rwose ubutumwa bwanyu twabubonye. Hanyuma tunabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, tubibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV rwose munagenda mukora like kuri iyi video. Hanyuma rero ngibyo ukuntu byifashe muri aya masaha y'umugoroba saa 1:17 kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Munyemerere mbashimire cyane, by'umwihariko nshimira amwe mwabanye natwe, amwe mwanabashije kuduha ibitekerezo byanyu ngenda mbashimira. Hanyuma mbifuriza kugira ijoro ryiza aho muherereye hose. Ubwo birumvikana hirya no hino abo akavura kabashije kugenda kagwa, nizere ko rwose imbeho mugenda muyikubita ishoti ubundi ubuzima bugakomeza kugenda bumera neza. Ndabashimiye cyane rero, mbasezeho mugire ibihe byiza, Imana ibarinde kandi mukomeze kugenda mutera imbere, mugire amahoro n'amahirwe, mugire umutekano, mugire n'ubuzima bwiza.